Yakini surak pada ke kamera skol jang Castella Mares High Secondary School walang lapleru sumbut menteri rang ba agajala ba Preston Song. Rengkat kejingan lang u parish priest u Father Leo Lendam u principal ke skol ki dekat ke managing committee kirang ba shnong ki kena skol bat kiwei. Yakini surak bat iga yang skol latai lengba kejingbai tengkak sarkar jela hadian bu parish priest balik menkerpat u ba Preston Song menerap kerpang namar kejing penlong jongki ya kejing rakyat ya ke jubili rupa. Kebelasang lalu kanyu tergurempang berkeban kotpat hagas nambanuan. Ufada Leo ula pumpa wegajing songo yo ba Preston Song ban shimkia ban penurlong ya gini gijing kerpat kiban ajing mentoy ki kena pulia ba ek emlang salang. Habakran kumukong san ba Preston Song ula ay kejing ero ban pumpa wegajing songo ya ke balang Katolik. Kebelat traimet ban mensiam ban kentiu ke puli putih haga jelai berokawai beruluong ba kejing play ya ke kelas 11 ba 12 jang Castella Mares High Secondary School kalong ke jingkat ku ke dong barok kawai kamtam ha bagi kena kene kalat ban beteng ya ke jing puli jongki ki diocese barok ki badon kamtam hamni hari kasi janji ho ki diocese ka badon syatai sepo garuhil su ki le kumju dengan asnoban ong badangaliak sa sarkar ngai ko blei ke bang yepi ba pila contribute lem ban pen start ban penang ya ki pajba nong song snong ha ka jela megala jogi barokawe tengah kermen scam bakane ke jingkle ke jongi ya kane ka kelas ka bakat we hanne pawalang kande ke jingsda bangin tei batru gin pen sapriang ya kane ka jingsai ka bakordon hakini ki snong ki marjan baro badjong kane ka thain walang baro ka we ngakermen schem bagi di kisnem ki banwan kande ka we naki institution ka babit ka babiang bat ka bapautam ha kane ka thain walang bat ka bahap bat tup ru ya ka Paris barong kaway